Pozdrav svima. Evo što vidite ispred mene, to su stene Orlovac ili Orlove stene. Najveća prirodna stenska formacija na Fruškoj gori. Nalazi se u blizini Crvenog čota, negdje na oko pola sata hodom. Ako ste malo bolje kondicije, ako i niste toliko, onda možda 45 minuta do nekih sat vremena. Sve zavisi naravno da li idete grupno ili pojedinačno. Stvarno izgleda impresivno, jer Fruška gora je planina, ali uglavnom prekrivena slojem zemlje i naravno listopadne šume. Pogledajte ovo. Stvarno prelepo izgleda. A ovo ovdje ispred mene su najveće stenske formacije na Fruškoj gori, kao što sam već rekao. Što se tiče prirodnog tipa. Posjetite ovo mjesto. Naravno, savjetujem da budete minimalno obučeni za šetnju i uopšte kroz šumu i šetnju pored ovih stena. Jel? Vidite, to je sitan kamen koji se odranja, tako da budete oprezni. Pogledajte ovo. Eno tamo u daljini je Crveni čot. A ispred mene stvarno nesvakidašnji prizor Frušku goru. Bio sam na Vršačkim planinama, tamo malo više ima stenskih formacija. Tako i tipa jednostavno. Vršačka planina ili breg, kako god ga zvali. Ali Fruška gora stvarno, osim kamenoloma, nema ovakvih prirodnih formacija. Toliko od mene sa Orlovih stena ili stene Orlovac. Do sljedećeg videa. Vidimo se. Pozdrav.